Pinilahan in 188 nga kabataan kapag doon ira mga kaganakong guardian ang gindumara nga duha ka adlaw nga libre nga panuri ug operation na Tuli 2026 adto na kalabay nga simana habungton San Julian. Ini nga programa in pinangunahan ng Rural Health Unit Hanbungto kabakyang anton mga volunteer nurses ngan doctors tikang DOH Human Resource for Health Borongan, City Health Office Borongan, Taft District Hospital ngan Borongan Doctors Hospital. Dini rin naghatag hin libre nga serbisyo panuri ha mga kabataan nga tikang pahay ba ibang barangay hanasabi nga bungto. Base ha record hiton Archie San Julian ang pinakaorhi nga pagdumara han parehong aktibidad hanasabi nga bungto inigim patuman pa antes adton bagyong Yolanda ug ang Ruby adton tuig 2012 nga 2013. Sangliti kinalipay han bungto nga nahibalik ini nga asang importante nga programa han local government unit. Ini nga programa nagpapakita iton padayon nga suportan LGU San Julian ha mga inisyatiba panlawas nga nakakabulig ang mga kabataan hugah iratag sa nga pamilya. Ginlalauman nga ini nga libre nga serbisyo may himo na nga tinuig agud makabulig gihapon makaiban pa ni gasto tungod nga diri na mabayad ug makadto pa hay nga lugar para hini nga serbisyo. Impormasyon na hikay pinaagihan LGU San Julian para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.